maman, internaute, place Bozali, meilleurs vœux, Merry Christmas, Happy New Year. Les lots ont la leçon de mission Bisatu. Naboye, avant de continuer, tu as quelque chose sur la leçon de mission et kaki. Tout le monde a dit comment couper ça combo. Do you remember? What's your name? What's your first name? What's your last name? What's your middle name? What's your nickname? What's your full name? Session alors, na toutes nos questions. What's your name? My name is. What's your last name? My last name is. Maintenant, ce qui olingo yeba combo, il y a une tierce personne, mutu mususu. What's your name? My name is. Eza entrenga na yo. Et bon mutu mususu, oza mupandi. Pona yeba combo na ye. Tokutu na question lo lenge nini. Alors na yango, tozana o babengaka possessive adjectives. Possessive adjectives. Répète. Possessive adjectives. Eza SS, mais sont ezali Z. Possessive adjectives. Alors, tozana my, donc ça my, yangai mon, my, suina cheboy your, his, le beau qu'on a mobali, his, le beau comme moi aussi, her, its, et loco, pona et loco. Our, il y a bisonioso. Our, en français, le nôtre ou la nôtre. Our, your, their. Tala monogonanga. Their. Le lemo, ekoti na kati ya minu ya likolo na minu ya se. Their. Répète. Their. Toke totangi my sala geste nanga toke my your his her its our your their. Alors ngana ko ba lisusu te nazo sala geste comme ça yoko répéter après geste wana toke. Ok, c'est génial. Vous avez vraiment maillé, mais on a la leçon habituelle, donc se concentrer dans deux choses. Trois choses. Autre se concentrer dans mode his, her, its. Alors, il y a un combo ya mutu oyo bota la photo. Bobi joueur oyo. Joueur oyo. Oyebi kombo je pense abetaka na Barcelone. Olingo yeba kombo na ye lokola za mobali. Otuna what's his name. Soki na lingina yeba kombo na yo na goloba what's your name. Mais lokola eza ye aza mobali na goloba what's his name. Omoni photo what his name. Togoloba his name is Lionel Messi. His name is Lionel Messi. Dans la photo, il y a un joueur à Bétar Juventus, numéro 7. Pour répondre. What's his name? Togoloba, his name is Cristiano Ronaldo. Donc, ce que ça mobile inde azo possédé, Togoloba, his. Papier oyo. Ce que ça li à moi mobile, Togoloba,
his paper. Donc papier, il y a moi na mobali. Ah bon, bota la photo mususu, il y a moi na moi si, il y a joueuse dans les États-Unis. Il y a un qui ballon d'or côté bassi. Tu retournes à la question. What's her name? What's her name? Her name is Megan Rapinoe. Her name is Megan Rapinoe. Et ça la confusion, bah tout le monde basalaka. His exact en anglais son et her est à ça. Ne commettez pas cette erreur. On utilise he, his, ce qui mobile a possédé, ce qui mobile a zanango. On utilise her, ce qui moi signe a zanango. Par exemple, papa y a mon mobile, his father. Maman y a mon mobile, his mother. Bandeko ya mibali pe ya basi ya mon mobile his brothers and sisters. Papa ya mwana mwasi tokoloba her father. Papa ya mama ya mwana mwasi tokoloba her mother. Bandeko ya mibali pe ya basi ya mwana mwasi tokoloba her brothers and sisters. Alors to pratiquer sikoyo. Ta la photo. To che photo ya Lionel Messi. What's his name? Répondre. Totier photo ya Angela Merkel, azali chancelière na Allemagne. What's her name? Totier photo ya Melania Trump. What's her name? Totier photo ya Mobali. What's his name? His name is Neymar. Ok. Alors, tu répètes les sous nangai. Au tuninga question, ngana repesa yo réponse. Tunanga sur moi na mobile. His name is Patrick. His name is Mark. His name is Andrea. Si vous avez un combo, il y a bana basi. Tout le monde question sur les noms des femmes. Her name is Josephine. Her name is Megan Rapinoe. Her name is Sandra. Repeat after me. Bandela na simanangai. What his name? His name is Lionel Messi. What his name? His name is Mputu Trésor. What his name? His name is Nwanko Kanu. What's her name? Her name is Olive. What's her name? Her name is Catherine. Okay. Naboyi totangi possessive adjectives. Toyebi ke tolobaka my, your, his, her, its, our, your, their. Et un élément monko. Ozana niaou na yo. Cat, cat, miaou, miaou, niaou na yo. Na lingine ba kombo niaou. Na utuna what its name. So yi kombo niaou ezali eza par exemple Milou. Its name is Milou. Orotuna te what his name. Po eza nyama. Its name. Ok. Na yango bandeko balandi tokomi na suka ya émission na biso elelo pe ya cours na biso na chaîne na biso Club Lisapo English TV. Ezalaki bongo enseignant na bino professeur na bino bolingaka mingi Platini Bihata. Yango wana prochainement soko za na posa olanda biso tala na se écran
bâtir numéro, adresse email les awana, toutes les informations susceptibles pour joindre Bisso à travers texto, à travers WhatsApp et au Salamalamu. La suite à nos prochains numéros.